Ino sayang hat kebangsa tu. Kau pula sayang kebangsa tu. Sebagian tempat-tempat tinggal hutan. Jadi cuba fikir dah urang drone. Urang drone yang amat kuasa di nang Aceh. Tapi halan semikir ke bangsa lon. Halan semikir ke fakir miskin lon. Tolong semikir bacu cedam dua. Bayangan itu pun lon tu doh. Nutuh lon bermacam-macam bago. Tapi di saat lon lawan pun lon bah fitnah ke urang drone. Tolong prediksi no dalam negara Aceh. Ilon susu ku hanale demi kebangsa ku demi agama Allah baik hancur di negara Aceh nya. Ino hana telawan urang munafik nya. Ha? Mino hana telawan pada si munafik utama hancur negara Aceh. Gaduh som-som mino urang-urang yang zalim mino pelindung le urang drone. Ni jaga, ni jaga, ni pelindung, nabi, no hormat. Ni kasihi kurangnya pada urang munafik jadat ka di negara Aceh nya. Urang peblo agama tu. Halang mesti mikir urang drone ka? Ilang mesti mikir je ni hina lon merang kapuh hana kapuh masalah. Hina lon mentong sidro mentong hana masalah. Silakan. Silahkan 5 juta dro jiwa bangsa Aceh silahkan hina lun hana masalah. Tapi urang drone baik ni hina dro ke drone. Lonjak tegur. Kemungkinan urang drone hana pegah tok. Tapi lon siap. Poh limong di sino. Poh limong di sino mugrib poh 7 hidih di Aceh. Yang lu jak pantau, lu jak nging bangsa aku. Baik mengrep ke pegat video live. Menasyid ulo Jumaat. Lu jak pantau, lu jak kalam. Alhamdulillah. Menyodeh habusi kinan tok laju. Israpa mama yah. Israpa. Ya betul. Hargai setidak aji. Kahana drone hana dah sembayang hargai. Lipat je. Allahu Akbar. Hargai. Urang yang beribadah. Hargai ulo Jumaat. Nyukon malah urang drone. Nebiarkan bangsa. Malah urang drone galak ne PK. Mugrib kan main PK. Urang Jumaat main PK. Dengan alasan pun pegah do sidro di Malaysia, tidur di Jakarta, sidro di sino, sidro di Pulang. Tolonglah syedera Tuhan hargai agama Allah becut. Kalun bangsat bahlon mentong, kalun bejat bahlon mentong hana put bekle ada dolon. Bekle generasi yang akan uka singo. Tolong semikir syedera Tuhan kon kelon yang lon pegahnya. Ilon hana bro ate ku bangsa aku. Hana bro ate lon. Ku ulama, hana bro ate lon ketengku. Memang punya hana senang, hana masalah. Silakan tegur lon dengan kebaikan, dengan kelembutan. Baik dengan cara ni ho kalon urang pungo tapi baik urang drone ni tamah pungo. Hah? Kalon urang pungo, urang drone baik tamah pungo. Tolong nasihat. Pun nasihat kelon pun nasihat ke berangkaso silakan. Hana bengeh lon, karena gedanya urang Islam. Karena gedanya nagro selama Makkah tahargai bacut bangsa tu tahargai bacut. Baik yang nana dupu pesalah abusi lah, abusi inilah, abusi itulah. Tolong syedera berdua. Baik membiarkan bangsa ni, baik membiarkan ado ni. Anu urang drone ni si. Ino kiban kajahe di Negro Aceh pun macam-macam website kana di Negro Aceh. Truk bak micat kana di Negro Aceh. Yang nana dupu micat di bagian punan ya, lonti online. Yang di Banda Aceh yang kam Rajalela. Yang sebetulnya kon but urung Banda Aceh. Yang but urung sidodro sapat. Jak singgah kedih u Banda Aceh, jak pencemar nama baik Banda Aceh. Utak ni pakai bacut. Ino yang na lemah Banda Aceh. Banda Aceh kutotat ka maksiat jaitat ka di Banda Aceh. Kenapa harus di Banda Aceh? Sedangkan yang pegot but maksiat urang-urang kampung lain. Urang-urang Aceh lain. Gejak duk kenan gejak pegot lonte. Jadi yang tercemar nan so. Nama Banda Aceh. Benar depu le urang drone apa? Urang Banda Aceh yang sangat tak menghargai bangsa sendiri. Yang benar patih habalun. Sangat tak lembut. Yang urang asli Banda Aceh. Yang asli Banda Aceh apa? Cuma kagiak Banda Aceh do. Yang kadang naik di pat di Aceh Timur Pat, kadang di Aceh Pidi, kadang di Birin maupun di Langsa, gejak singgah kedih. Aceh Barat, Aceh Nyok, kedih gejak singgah. Yang namun yang tercemar, nan Banda Aceh. Baik ni apa bro, nan Banda Aceh. Baik gara-gara urang drone, para pendatang, niat singgah, niat minta rezeki di Banda Aceh, namun buat maksud di Banda Aceh. Yang tercemar, nan Banda Aceh. Baik lagi nyang, syedera mutua. Baik lagi nyang. Tanya urang Islam. Agama Islam, syariat Islam.
tolong kembangkan, tolong jaga martabat dan marwah bangsa ni. Baik anak itu pulen yang pemalai bangsa. Tolong sedera mutua. Baik lagi nya. Watelun kawar na pegah lun salah. Watelun hina na pegah lun salah. Sebetulnya jika kami tak hina. Hana sayang ke drog, hana sayang ke bangsa. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, ya Tuhan lun. Pakon menokah bangsa lun. Hana sadar le ke bangsa lun. Lun dari luar negara, mentong sadar kucit. Hana pernah lun ikut budaya-budaya kafe. Hana pernah lun ikut ajaran-ajaran yang kon-kon. Lun jit nak anggap berangkapu sedera mutua. Hana masalah. Tapi punya masalah Islam isino dia ngecek. Demi Allah, demi Rasulullah. Ku bedah dong demi Allah, demi Rasulullah. I don't give me fuck. Ku bedah dong. Berea urun. Tapi punya masalah agama Islam dia ngecek. Ku bedah dong. Hana puya coba-coba ngon ke. Bah pilon hudet andang ro kafe nyo. Pirung drone kon. Malah membebaskan agama di negara Aceh. Malah membiarkan kemaksiatan di negara Aceh. Ino jaitat ino para seleb dung. Han seleb bangsa mulia bangsa Aceh lun. Hana sadar drog, hana gedupu drog apa yang kag pelaku di negara Aceh. Bangga lam jit ke seleb. Seleb bangai dung. Jak mita seleb dung. Puas seleb home. Ketacok seleb tak kipak lampa gera gede kon. Haya. Kau tajai kah bangsa Aceh? Ribuan bangsa Aceh, bahkan ratusan ribu bangsa Aceh yang kadi pemalai marwah Aceh. Saatnya detiknya lon perah. Hana so cegah. Hana mesti ropi yang mencegah. Hana mesti ropi. Yang untuk memajukan pucit gaduh bangga jihad. Pu yang kan menjihad le urung drone. Jak menjihad demo. Yang kon jihad hai lemo hai. Kon jihad nyang. Pu berdemo ke perut dro. Kasih pio gede bubunya. Pertimang ino bangsa nu bersejahtera. Pertimang ino generasi. Pertimang ino baik na fakir miskin dalam kampung. Yatim piatu, tolong papa, tolong jaga, tolong nasihat. Tolong bi, ino sayang hat ke bangsa tu. Kau pula sayang ke bangsa tu. Sebagian tempat tinggal hutan. Jadi cuba fikir deh urang drone ni amat kuasa di negara Aceh. Tapi hanan semikir ke bangsa lun. Hanan semikir ke fakir miskin lun. Tolong semikir bacu cedam dua. Bayanan itu pun lon tu doh. Nutuduh lon bermacam-macam bago. Tapi di saat lon lawan pun lon fitnah ke urang drone. Tolong prediksi no dalam negara Aceh. Ilon susu ku hanale demi kebangsa ku demi agama Allah baik hancur di negara Aceh nya. Ino hana telawan urung munafik nya. Mino hana telawan para si munafik utama hancur negara Aceh. Gaduh som-som mino urung yang zalim mino pelindung le urung drone. Ni jaga, ni pelindung, nabi, no hormat. Ni kasihi kuronya para urung munafik jadat ka di negara Aceh nya. Urung peblo agama tu. Halang mesti mikir urung drone kah? Ilang mesti mikir je ni hina lon berang kapuh hana kapuh masalah. Hina lon mentong sidro mentong hana masalah. Silahkan 5 juta dro jiwa bangsa Aceh silahkan hina lon hana masalah. Tapi urung drone baik ni hina dro ke drone. Tolong je dalam tua kan kelon yang lon pegahnya. Ilang susu ku hana le. Nyata-nyata ina urung munafik urung drone. Nelindung, urang drone sanjungi, urang drone mencintai, padahal urang munafik, urang pulau agama tu. Di negara Aceh kalahe. Tenak lon aja wana pupu. Pu kena tenak lon. Kena tenak lon anak bajing, kena tenak lon anak PKI, kena tenak lon berangkapu je silakan sedang tuan hana sabah masalah. Silakan, tenak lon. Tenak lon baik je tenak lon. Hana sabah masalah tapi baik dan tenak sampai ke drone. Bahlon yang bangsat, bahlon yang bejat. Tapi urang drone di saat tenak lon pu urang drone hantam pun hana tenak. Di saat urang drone hina lon. Pu ke urang drone hana saling hina menghina. Tapi abusinya belum pernah dia left. Kecuali terkadang watelun kalon ruh metegon. Menang di join abusi langsung di up. Hana lon ya up. Ya atu runggop ilon jak temenak hana. Hana lon jak PK begana begitu galam pernah lon tuan lon jak PK hana melon kiban pih PK-nya. Jangankan pula lain give hotel urun ti lon hana mufum. Cuma padum bulannya yang lon mufum tentang give. Support kurung lain cik keput mai loi luar negara ku hino. Sayang sat bangsa lon mentong di negara Aceh. Lon han sanggup lon bimbing, han sanggup lon biayai, han sanggup. Lon konsiro penguasa, lon konsiro pemimpin. Lon hana pejabat, kon pejabat.
Dan lun consider penguasa. Nak tolong semikir le urang drone ni yang penguasa. Yang nak berhak. Tolong dan tolong. No tedi darah tu lagi nyokon ka hanamu pucap. Kan? Sayang tak lun ke bangsa aku. Sayang tak lun ke agama Allah. Bapilun bangsa, bapilun bejat cedera tua. Bagi lun hana sabah masalah hinaannya dari urang drone. Kemungkinan urang drone kalau tepuka hati. Apa maksud lun dan apa tujuan lun. Hana tepu. Tapi lun keikhlasan dalam hati demi Allah, demi Rasulullah. Bangsa lun menjaga. Agama Islam menjaga ne papa. Baik gaduh ne kawar-kawar syariat Islam. Baik gaduh ne kawar-kawar. Jaga akidah dan keislaman. Tapi urang drone hana menjaga-jaga. Gimana cara lun jaga? Lun inoi luar nanggro. Kon dalam nanggro. Yang pegat masjid, yang pegat kemukaran dan kezaliman dalam nanggro. Pakon yang urusan dengan lun urang drone ni. Sehingga lun dituduh bermacam-macam hal. Bermacam-macam bago. Cubalah prediksi syek dalam dua. Tolong semikir becut. Seluruh kali lun pegah hana pulai lun jak kuat. Dan hana pulai lun jak ke gure-gure. Hana pulai. Tapi terkadang dipancing lun. Loh, kenapa dia pancing? Karena memang punya ulama-ulama masuknya siap lu lawan. Kecuali ulama Rabbi. Siap lun cintai, lun sayangi. Dan kalau pernah sikrek kata kuto dari babah lunyo kepada ulama-ulama Rabbi na'udzubillah min zalik. Baik ke? Tapi no kenyataan kalau yang berlaku di Nanggro Acehnya. Kini kalau no periksa sesungguhnya urang yang kagemita hina karena kaghina drog. Namho maksud lo? Menyoh namho hana masalah. Hana masalah. Yang memang urang drone kena pingat lon, para tengku, kiai, habaib, ulama dan somantang. Cobalah. Tolong pingat lon begot. Tolong bina sehat lon bijroh. Tolong menyepele lon begot. Dan tolong prediksi, tolong pegah. Bak gure yang segolom pingat lon. Yang segolom pingat lon tolong pingat bak gure yang siap. Bak gure yang urung sanjungi, yang urung drone urung pemulia. Tolong pingatnya siat. You cegah siat kemungkaran dalam muka bumi Aceh. Na WH di Nanggro Aceh, na MPU di Nanggro Aceh, na MUI di Nanggro Aceh, nanu di Nanggro Aceh. Pui pegot awanyan di pau-pau. Di pau-pau pu. Pu di pau-pau awanyan mandum pu. Pu pertai pajuh peng haru mamandum minan pu. Di Nanggro Aceh. Ino kasaban-saban urang drone yang pancu agama Allah di Nanggro Aceh. Kan buat lut. Urang drone jangankan peng daripada pemerintah, peng masjid ni kop-kop. Peng sedekah gop ni kop-kop. Yang urang drone. Sosok yang terlibat, sosok yang kap capi kapasti ke ung. Kanya peng Baitul Mal, kop-kop. Nanti apa perisa siat peng Baitul Mal, na mentang. So gulung yang peng yang tidak perisa dia. Napa yang lebih kurang dan sekian puluh milion. Dia terpegot rumah fakir miskin dan yatim piatu. Sekian ribu. Tidak perintah dia. Baik kali dia pegot ke partai. Baik dengan penyan dia cok gunakan penyan dia pekong partai. Dia pekokoh partai. Tidak perintah dia. Akal lemah yang lun pegahnya. Akal lemah. Kemungkinan menyelak nalun hina kadang 10 dro gure. Tapi menyelak periksa peng bak Baitul Mal kadang mutamah long. Naurung kadang. Yang mupa 20 dro tu. Ale-ale yang pertimang peng Baitul Mal yang. Dia nanggap dengku hana